Sela puche jani holo erho mitu berlini etanichi itumismi ahola kiji dargalambo etanya hai India mache hulupi linaba Prime Minister Sharuba Dr. Manmohan Singh ala ini igana baha inu mamro khya so kani machinu echaho Pakistan makhaga ga atikone aiga Dr. Manmohan Singh me inu mamro khya kapu yumachinu Punjab mane hu paspa UK mache Cambridge University mane Economics Honours degree chi aidone inu mamro khya tarhu kani machinu Oxford University mane Economics ma MPhil degree chi abachima ho Chief Economic Advisor done Reserve Bank of India RBI mache Governor Lapage Amen Journal Organization ukoma Jonderuba Dr. Singh me inu mamro khya kinhu khe machinu ne inu mamro khya ne kinhu tarhu machinu liba Finance Minister jo aidone inu ezarkana kapi machinu shwala puchi chanyo ini machine inu ezarkana hulupi machinu chi shwala puliba Prime Minister jorubachi Dr. Singh hai inu ezarkana anyo kapi machinu maola puchi chanyo erho machini chibachi Nahalagan papuna lamane nirjulima liba Kapiland National Highway ache achitoma S7 alige Mueba egaji lakechi nalane Guwahati High Court machi Itanagar Permanent Bench me Union Road Transport done Highways Ministry bumbo PWD Highways Department machi imolambro aidone contractor hai court ma igana rega bada ahoga Nahalarma jiga Bijay Jamone Dogelona Laiga Imukani me case Hatilachi Justice Kartik Etene Justice Bodhi Habung Apala Bench me Aruga ne Ali Latiga Bada Ahoga Christian Dharam Inea Imume Biyapao Yakuchi Scheduled Caste SC Ngabawedane Madras High Court me Latila hai Supreme Court में तागा बदा ahoga Scheduled Caste SC gumi bada lane Therur Town Panchayat machi Chairman post के बने देजिगा में Madras High Court में लातेपा आ Chairman post के बने देगा भी अमुदारानी में Supreme Court मा केस हाथे मुझे Justice Bikram Nath ने Justice प्रशांत कुमार मिश्रा में ahoga महो Madras High Court में लातिया जजमेंट है स्टे हंगा बता ahoga बॉर्डर जपमा ने सिगा बाय इमोलम्ब्रो लेगा बाय इमोलम्ब्रो इदोने डिस्ट्रिक्ट दोने आतिपुकाने समा आमु खगांदो हिलाव चिपो अरुणाचल प्रदेश जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आजा लिकेन कुयु में बुनी डिस्ट्रिक्ट एममाचे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यारो जालम्ब्रो को video conferencing mane chichaga chida ahoga inu ezarka anho taru machinu chi bora sopo ajitega chimi ehama ho inu ezarka anho manga machinu chi e board azopo mane si done lega ba edone awunya soma amu khaga wachi po prane atusu arundaga da ne joint chief electoral officer azame lagama ho board hamu mama political party alambro me both level agent ahega mdane yara jalambro me laga bada ahoga geoscience jota pramba joga dala ne ketela imalambro hai India machi president Draupadi Murmu me ona me Delhi machi Rashtrapati Bhavan mane National Geoscience Award apya bada ahoga India machi award Mayan Dogeta Laiga A Award Graham Abanapu Pramba Jogai Bochima Ujida ne President me Lagane Eleki Kokochi Mineral Ame me Hone Atika Ehodone Develop Prava Drogada Lagachi Buntaleo Yota Latachi Atalamu me Ene Atika Geba Rugawe Edone Atibuma Utachigane Jo Auga Adane Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik me Buni Madili mane Bharat Defense Conclave akhaga machi chaiba maho lagache a conclave mane Himachal Pradesh Uttarakhand Sikkim Arunachal Pradesh ne Ladakh atipahi machi imuge bane aya vibrant place program BBP chipo bu chicha ogalada la hoga
Lower Dibambe District Bulang Atiko Ajitela Nechiga Statue of Brotherhood Laiga Dr. Bhupen Hazarika Eproma Chief Minister Pema Khandume Ona Asipu Ane Aneha Bata Ahoga Music Ashima Dr. Hazarika Ma'am Arnacha Presne Assam Gabane Tando Jogam Bachida Ne Chief Minister Me Lagane Dr. Hazarika Talapra Stol Ekaga Chabu Ayupa Bata Ahoga Arnacha Pradesh Government में गुवाहाटी माखाजिगा भूपेन हजारिका कल्चरल ट्रस्ट को आरोगा करने ऐतनी रोहिंग्मा ने भारत रत्न गारुबा डॉक्टर भूपेन हजारिका से आला मानवनोबा इन्हीं एना नेगा ऐतनी से इधमिस्मी आहो अलिमा वंदबाने एने आथुआ के बा जिपेजिगा बा